The CCP is again prioritizing its reputation over public health or people's right to access information. Gyana shungi toyib nebudan tewe nyamshib tang, tedan tewe nyento dönbe chegyur tamra tangsin chegyu sedra pewa dini, Amerike pen nyugu tsokpe ngwene, mimangi dencha tang, nesu zhoyu ki toptan le, gyana marsho tsokpa koran tsue chedong te kaya chewar zimbe taksi yinba kyunju nangadu. Toyib neyamgi zhongkong tsechwe tang, nyamshib checho tewe nedun te, gyana shungi lamdun goikew yikcha shik, gyana ki zula lomnyer kangda dine kang mangbo chalam tope te, tache naksub tangsimbe nesu chongyo ne yang. Zula lobchen tang dine kang ka ki nyamshib tsue, toyib neyam shimju tang tewe nesu kanda shik dunbe chego na, shungi pyori ne keshib nangyu yinba seyo bre. Tenyang toyib nebu neyam tang tewe shenyuan tang, nyamshib ki yikcha dunbe checho ki dakyab chebe shungi lamdun yikcha te, chinda shibe tse chubshin yin, gyana ranghai ki taa chebe futen zula lobchen tang, Wuhan chong ye ki sagam tsenri lobchen ki tsenri ta turi tsenpe ta ye teng to tongju chong yu kyang, jesu naksub tangsi yu pa shedo chong yu pa re. Lamdun koi kyab dato ti nang, yikcha dini chinda sunbe tse nishu nga yin, gyana shungi deyo lonchen lekung ki jima samzu zinyon de zen ki, neyam tangzin ta ngongo le dun sochung ki tsontu tsobe jesu dunbe cheba shik re du. It appears quite likely that the Chinese government has implemented these restrictions in order to better control the political narrative over its response. Dini Amerike tsomdi rangwa songkyop cheken pen Amerika nyugu tsokpe machwe rangwa nyamshib de tsengi genzi shenpa James Taggart la ki songna, gyana shungi toyib neyam kyabde la donglen checho te, chepsi ki netun shik la migyurbe che, tamra cheba shik, pecher yin siba shik tu, tongi du che, eshiya rangwa lungti kange pyoge dezen la dechu na yubare. Gyana shungi, lobda chemu khatang, nyamshib dine kang kala mikbe datu ti nang, toyib neyam ki zhongkong zechwe cheba tang, tetan tewe nyamshib kanda shi yin rong, tangzin to nembu chegyu yinba goyo la, dinde nyamshib ki yikcha teri, shiri lonche legung la byogo ba tang, temi neyam da tewe yikcha ka, lobchen ka ki nangdo keshib chego ba, seyo ba re. Eshiya rangwalungdi khane gyana ki Wuhan nangi lobda chimyo leje ka chigla goykev sedra dii te zechwe chebe kabla, leje ba ka chigi dida tagye teng yogo ba le, sheto mikse me che, mingse minawe to nezu kanya dechu che me jing, Beijing du nekwe chepsi netun yeshiba changli fan ki, toyib nebu sabe zhongkong da tebe genti sule yome ki netun di, tata gyana nangdo chor nowe nyonglen shi yinba, nebu di kane tumi tsangme shigi yogyang, gyana ki lengshi nezu di tsab chiru zhobe zemsun chigi yore che songdu. Yang nyeche Hong Kong da Taiwan na nezu kanggo te shimchu ki nyendu dunbe nangken tang, gyana to mikar nyamshib nangken Amerike chongge New York to tin shebe sargo ba songyo tsokba Committee to Protect Journalists shebe tsomdi de zengi genzin Elena Baisalaki tata toyim neyam ki netun te tetsum tang tokshi chegobe nezu mangboshi yobe kor eshiya rangolungti kange pyoge dezen deju na yobre. In response to news that China is putting restrictions on academic research about the coronavirus, toyi neyam kyabde chungwani zamling yongla kange shiyimbe, gyana shungla nezu gyube chigen la kakde chigyu tang, nezu la todam chigyu sabdu, nezu dezu rangwa tone, zhugyu cheju goba ngonzu bygyu shigyu. Gyana dishin sargo rangwang tang, nezu zhogyu ki rangwang che kangchi tone, zamlin na netan kyoshu su mingde gyonchu yongshi yeba ma se, toyib neyang kyabde chungbe che su, Amerike nang to cha chebe samzu dulen che genki, Gallup tang, biu nyamshib dine kangi changtu tarna, Amerike mangzo chwe tu gyana la tata nangshin, tacho dubu tenda loyu ki nang to zinyo meba racho chung yeba re tu. Nyemba dikzho nangge tamdi wonshu la tang, nezu de kurub da chodi nyendu shuken da shimunju yin.